kugeza ubu tuvugana amafaranga ava imbere mu gihugu ari menshi kuruta inkunga z'amahanga. Karexte Kaberuka reka komeze n'ibindi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 u Rwanda rwakoresheje ingengo y'imari ingana na miliyari zisaga 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare yerekana ko muri iyi myaka 26 ishize ingengo y'imari imaze kwikuba inshuro hafi 60, kuko ubu u Rwanda rurateganya gukoresha miliyari 7,000 na miliyoni 796 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2026 2027. Gusa uko iyi ngengo y'imari u Rwanda rukoresha umwaka ku wundi irushaho kuzamuka, ni nako inkunga ndetse n'impano z'amahanga zigabanyuka. Impano zizira igihe gishakika n'uziguhaye akenshi arakubwira atari kuzikoresha iki. Inararibonye mu bukungu Strato Habyarimana avuga ko bishimangira intambwe nziza mu ntego yo kwigira. Nge ndibuka mu myaka ya za 2012-2013 ariko ko habaye ikibazo, abaterankunga bamwe baravuga bati duhagaritse inkunga. Iyo uhuye n'ikibazo cyo gihe ushaka igisubizo. Icyo gihe nibwo abanyarwanda dusa naho twakangutse turavuga tuti ariko se niba koko umuterankunga ashaka kukubwira ati ibyo nari naguhaye ndabikwimye cyangwa ndabikwambuye, kuki tutakishakamo ibisubizo ubwacu? Nyereka yuko ari aho igitekerezo cyagiye kiva. No mu myaka ya mbere barabibona, tuyobora babibonaga yuko ari ngombwa yuko u Rwanda rwigira, bita kwigira, ariko wenda abantu ntibite cyane ku ngamba zo kugira ngo icyo kintu tukigereho. Kugeza ubu imisoro niyo ifatwa nk'isoko nyamukuru y'ingengo y'imari igihugu gikoresha. Mu ngengo y'imari ya 2025-2026 ingana na miliyari 7,000 na miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga yarateganyijwe kuva mu misoro yari miliyari 3,000 na miliyoni zisaga 628 z'amafaranga y'u Rwanda. Bidufasha kubaka ya mihanda. Abaturage baterwa ishema no kubona umuvuduko w'iterambere igihugu kigeraho kubera uruhare bagira mu gusora. Iyo tuguze cyangwa se twase facture ya BM, ni uburyo navuga yuko mba nizeye yuko wa musoro ntanze ndi kugura cya kintu ugeze mu isanduku ya leta. Ikindi nanjye kandi iyo hari service natanze abakiriya bakaza nkabaha facture ya BM, mba nizeye yuko wa musoro babakiriya bansigiye nimba facture ya BM, ni uburyo kwereka Rwanda Revenue yuko cyakizere yangiriye cyo kumpa uburyo bwo collectinga uwo musoro wa TVA nanjye nawugejeje mu isanduku ya leta. So iyo mbona imihanda insangaho ntuye, nkabona amazi, nkabona amashanyarazi adacikagurika buri mwanya, nkabona abana banje bariga, nkabona abavandimwe bariga, nkabona ndajya kwa muganga, nkabona service, imiti ntago iri kubura, numva ndi proud yo kuba nakomeza ahubwo nkasora kandi nkasora ku gihe. Binyuze mu mishinga migari kandi ibyarira inyungu itubutse igihugu, u Rwanda rwinjije miliyoni zisaga 94 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2025 kubera inama n'ibirori mpuzamahanga rwakira ndetse n'ibyo ku rwego rw'akarere bigera ku 165 byitabiriwe n'abantu basaga 61,000. Mu mboni z'abasesenguzi mu bukungu aribo Shyaka Michel Nyarwaya ndetse na Kwizera Seth basanga ibi ari umusaruro w'imiyoborere myiza itanga umurongo mwiza wo kwishakamo ibisubizo. Tumaze kugira abacuruzi bameze neza, tumaze kugira indege zacu, turi turubaka ikibuga cy'indege gikomeye, dufite ibikorwa remezo hano bikomeye, igihugu kiremerwa ku ruhando mpuzamahanga, umukuru w'igihugu yakoze diplomasi ikomeye, abo bakorana numva ko societe civile yacu irakomeye, private sector irakomeye, leta irakomeye. Urabona buriyo tuvuze ubukerarugendo